Class on TV. Que fame teño. Eu tamén. Fanme as tripas. Ai, a min, escoita. Ai, mareome. Teño moita fame, mami. Pero non almorzastes con papá. Ai, non, porque hoxe almorzamos na escola co profesor de inglés. Imos aprender os alimentos en inglés. Pois entón aguantade un pouquiño a fame. En 2 minutos chegamos á escola, vale? Corre máis, mami. Eu non aguanto tanto. Sonia, non podo correr máis. Pola cidade non se pode ir a máis de 30 por hora. Tatá tamén ten fame. Non chores, tatá. Ao chegares á escola, xa che dá a papa o profesor de inglés. Chispa tamén ten fame. E Chispa tamén almorza na escola. Sí, almorzamos todos co profesor de inglés. Cala, Chispa. Ti tamén almorzas na escola. Carlos, que raro que ti non teñas fame. Co comellón que es. É de verdade, Carlos. Ti non tes fame. Que eu trouxen un bocadillo de salchichón na mochila. ¡Que sorte! Boletas family, English classes on TV. Boletas family, os boletas 1, 2, 3. Boletas family, English classes on TV. Boletas family, os boletas 1, 2, 3. Os bolechas 1, 2, 3. Breakfast. Hello, hola. Xa sabedes, good morning pola mañá, good afternoon pola tarde e good evening pola noite. Acabo de poñer a mesa porque hoxe imos almorzar na escola. E por que ides almorzar na escola? Preguntaredes vos. Pois porque hoxe imos falar de breakfast, o almorzo. Toast, jam, milk, biscuits, bacon and eggs. Good morning, teacher. Temos moita fame. Good morning, teacher. Temos moita fame. Good morning. O almorzo xa está pronto, así que non vos preocupedes que imos almorzar agora. Chispa, espera un pouco. Para ti teño comida para cans. Toma. Uf, que fame ten! Nós tamén temos moita fame, teacher. Pois entón, imos almorzar. Empeza breakfast, o almorzo. Primeiro, bótovos milk. O leite. Sí, tatá, xa che boto galletas ahora. Biscuits. Como se di leite en inglés, Sonia? Milk. Si queredes leite, tedesmo que pedir así. I would like some milk, please. I would like some milk, please. I would like some milk, please. Very good. Muy ben, Sonia. Quero leite, por favor. I would like some milk, please. I would like some milk, please. Milk for Braulio. I would like some milk, please. Milk for Lolly. Milk for Pilly. Carlos, ti non queras leite co comellón que es? Sí. O bocadillo de salchichón era moi pequeno. Pois ide comendo galletas mentres eu preparo torradas con marmelada. Carlos, sabes como se di galleta en inglés? Dice biscuits.
biscuits. Ah, xa sei, biscoito. Non, Carlos, o biscoito tamén está rico, pero estos son biscuits. Galletas, biscuits. Ah, biscuit. E isto é bowl, cunca. Bowl, repetide. Bowl. Very good, very good. Toma, tata. E agora imos comer toast and jam. Torradas con marmelada. Toast and jam. A quen lle gustan as torradas con marmelada? Vexo que vos gusta a todos. Pois, para pedirme torradas con marmelada, hai que decilo así. I would like toast and jam, please. I would like toast and jam, please. Pili, queres torradas con marmelada? I would like toast and jam, please. Very good, very good. E agora, Carlos me vai pedir froita. Teacher, gústame máis as torradas con marmelada. Pero, Carlos, a froita tamén está moi rica. É moi xa. A ver, pídeme froita. I would like fruit, please. Ai, I would like fruit, please. Very good, Carlos. Froita, teacher. I would like fruit, please. Claro que sí, Loli. A froita está moi rica. E ademais ides comer todos froita. Fruit. Pero a Tatá teño ya que bater no batedor. Ei! Para, Tatá. É un pegón, sempre está pegando. Sí, a min bateume onte co rolete das empanadas. Ai, para, Tatá, para. Isto é unha culler. É para comer o almorzo. A spoon. Unha culler, non é para bater. Vale? Ei! Es un pegón, Tatá. É un pegón. Pois antes de que me bate outra vez, vou ir a buscar my breakfast. O meu almorzo. Tatá, Tatá. No spoons, Tatá. No spoons. Parece un boxeador. Bacon and eggs. I love bacon and eggs. Teacher, almorzos ovos con touciño. Yes, I love bacon and eggs. Encántanme. En Inglaterra almorzamos así. Ah, pois eu quero ir a Inglaterra. A min tamén me gustan os ovos con touciño, teacher. No almorzo, no xantar, na cea, na merenda. ¿Quieres probar un cacho, Carlos? Douche si queres. Chispa. Dixen yo a Carlos, non a ti, lambón. Toma, Carlos. Bacon and eggs. Ben, achegados vos a min. Para rematar a clase, vou vos ensinar como se di garfo, coitelo e prato. Como se di, teacher? Fork, knife, plate. Imos repetir, vale? Fork, Fork, knife, Knife. plate. ¡Ey! Chispa colleu a manteiga!